Jučerašnji događaj u Skupštini je za Crnu Goru višeznačan. Pitaćemo profesora doktora Radovana Radonjića upravo da nam objasni i kaže zbog čega je to tako, odnosno zbog čega je višeznačan. Profesore, ja sam napravila mali uvod i više postavila zagonetku pitanje, a vi ste tu da objasnite zbog čega je taj događaj višeznačan. Dobro ste izabrali termin kojim ste označili jučerašnji dan u Skupštini Crne Gore. Zaista jeste višeznačan. Nažalost, ne bi se moglo reći da je i višeznačajan u smislu da je donio nešto dobro, sad već ne samo Crnoj Gori, možda čak ne ni Evropi, nego civilizaciji, jer koliko se ja sjećam, u istoriji svijeta koja bilježi već nekoliko hiljada godina postojanje raznih oblika državne organizacije, nije bilo slučaja u kome jedna relativno veoma mala zemlja dobija jednu od najglomaznijih, najmnogočlanijih, najčudnijih vlada u istoriji čovječanstva. Ima doduše u nekim zemljama, i jedna od njih je i Francuska, nešto slično ima i u Engleskoj, da se pod pojmom vlada podrazumijevaju nekoliko krugova stručnih ljudi biranih na temelju znanja i osvjedočenih uspjeha u njihovoj primjeni za dobro društva i unapređenje najvećeg čovjekovog dostignuća koje po mnogim teoretičarima nosi naziv država. Jer imate tumačenje da je priroda čovjeka stvorila da rješava individualno probleme do nivoa porodice, a da je najveće dijelo njegovog života stvaranje i organizacije normalne funkcije države prepuštalo većini građana ili bar jednom dijelu njih za koje se pretpostavljalo da oni mogu naći način na kojim će pomoću tog jedinstvenog zajedničkog sredstva učiniti svoj život lakšim, odnosno omogućiti sebi da zajedno po pravilima koje država donosi, reguliše i sankcioniše, uradi ono što sami ne mogu. Jučer smo imali prilike da vidimo da se u Crnogorskoj skupštini desio antipod svega toga. Formirana je vlada od 32 lica, od čega i jedan predsjednik, 7 potpredsjednika i brojite do 32 ljudi za koje se
teško može reći da se tačno zna za koji su resor zadužena i za koji su poslove stručne. Jedan od učesnika je rekao da je presrećan što najzad Crna Gora ima vladu koju čine svi stanovnici Crne Gore kao multinacionalne, multivjerske, multikulturalne i tako dalje zemlje. Što je naravno čista obmana. Jer kad bi se stvarno o sreći radilo, tada bi to bila vlada sa malim brojem članova u koje bi pripadnici svih nacionalnih, etničkih grupa, svih kultura, svih religija i ideoloških uvjerenja imali povjerenje te ljude i dio sredstava koji u odnosu na veličinu budžeta Crne Gore apsolutno nije mali, koji će se trošiti u te svrhe da bi se zadovoljile individualne ambicije, pogađanja i nadigravanja raznih političkih džambasa u vrhu jedne države, izdvojila za neke mnogo potrebnije stvari, ona mora na to da troši. Nije jučerašnji sastav vlade odraz sreće što su svi zastupljeni, nego čin priznanja da u Crnoj Gori niko nikome, ni po vjerskoj, ni po nacionalnoj, ni po kulturološkoj, ni bilo kojoj drugoj liniji ne vjeruje i da umjesto građanskog društva gradi društvo sada već ne ni partitokratsko, ni dakle društvo kako ga je Platon zvao statioseje, društvo u kome vladaju partije, već društvo plemenskih ili bratstveničkih organizacija od kojih nijedna drugoj ne vjeruje i isključivo preko svog predstavnika hoće da obezbeđuje dio svoje vlasti. I imamo društvo u kome se svih tih 32 časnika plus 42 predstavnika predstavničkog doma slažu u jednom, da oni etnici koji su stvorili Crnu Goru ne mogu da učestvuju u tu vlast, jer oni imaju neotklonjivo nepovjerenje u jednu od partijskih grupacija koja je ranije postojala, koja više nije na vlasti, koja jeste pravila greške, to se ne može poreći, ali čije su greške u odnosu na antiljudska, anticivilizacijska i koja god hoćete progresivna nepočinstva sadašnjih nekoliko vlada prosto neupotrebljiva. Juče je Crna Gora mogla definitivno na najružniji način da pošalje poruku istoriji: zbogom, stara prijateljice, nastojali smo i uspijevali da se s tobom časno družimo više od milenijuma. Nije nas sramota, naprotiv, za ono što smo ti doprinijeli, ali nas više nema. Jer jučerašnji dan je pokazao da osim
džambasa koji se otimaju oblast, Crna Gora istovremeno nema ni jednog, ama ni jednog svog građanina, kadrog, da kaže ne može to tako i neće dok sam ja u Crnoj Gori. Ovo što nam sada mudrijaši iz mnoštva koje kakvih partija ponavljaju pričom što nam rade, je toliko dosadno, toliko glupo, primitivno i nisko kod činjenice od kad je tačno rečeno što se dešava, veoma precizno identifikovano ko su nosioci toga, koji su im ciljevi i kazano ništa više s te strane ne smije nikoga elementarno pametnog da iznenadi, jer njihov cilj je da unište Crnu Goru, a način na koji će to činiti stvar ličnog izbora u trenutku. I taj se scenario s njihove strane ostvario, kao što se i pokazalo da je u međuvremenu crnogorski narod, odnosno onaj dio tog naroda koji se nazivaju etnički Crnogorci, a i ne samo oni, da se razumijemo, potpuno duhovno uništeni, pretvoreni u stvorove niže od robova u mnogim robovlasničkim društvima. Jer robovi su ponekad imali uzansu da se pobune. Neke su pobune robova dovele i do promjene situacije. Ovdje je najviša pobuna uzvikivanje da je živa i ima nas. Ona odavno nije živa i odavno nas nema, jer da je obrnuto i jedno i drugo, Crna Gora juče ne bi doživjela tu sramotu, koja ide čak dotle da časni građani Crne Gore, ukoliko takvih još ima, mora da se stidi što je dozvolio to i što će da napusti Crnu Goru kad dođe vrijeme, ucvijeljen, da nije održao elementarnu obavezu svog postojanja, a to je da brani svoju državu onako kako se brani majka i kako se brani domovina. Eto, to nam je donijelo Cetinje. I još nešto. Cetinje juče nije, Skupština juče nije bila toliko usmjerena na stvari u Crnoj Gori, jer u Crnoj Gori je sve već odavno riješeno. Ona je bila demonstracija inata Evropi, koja na sve to reaguje da pomno prati da se u Crnoj Gori ne desi nešto što odstupa. Pa pitam vas, gospodo spektatori iz razvijenog svijeta, a što je to što se u Crnoj Gori danas oficijelno radi od njenih oficijelnih vlasti, a u skladu je sa elementarnim principima savremene civilizacije i zakonima na kojima Evropa hoće da stvori svoje zajedništvo i spasi se ojurišnika na dostojanstvo čovjeka kakvi su juče paradirali u sada već skučenoj sali Crnogorske skupštine. Profesore, kada pričamo o vlasti, neizostavno je da imamo zakonodavnu, izvršnu vlast. Sad me zanima u ovom kontekstu što je juče, ako govorimo sa tog stanovišta, poremećeno ili nije urađeno kako treba? Ništa. Sve što se juče dešavalo, dešava se odavno. Odavno više mi nemamo faktičku podjelu na tri vlasti. Odavno se dešava da Skupština ne poštuje ni izvršnu, ni sudsku vlast. Odavno se dešava da izvršna vlast
radi po svome, ne poštujući ni odluke Skupštine, kad ih je bilo, ni Ustav. I odavno se dešava da sudstvo funkcioniše onako kako mu neko sa strane diktira da to radi. Nema više crnogorski građanin zagona ni u jednu od te tri vlasti, niti one funkcionišu, niti mogu funkcionisati kod ljudi intelektualnog, etičkog i političkog nivoa sadašnjeg oficijelnog vodstva Crne Gore. To su sve ličnosti ponikle ili u vjerskim krugovima, dakle prevaranti. To ne kažem ja, to kažu njihove svete knjige, koje opominju da se ne može istovremeno služiti dva gospodara i da se ne može isto biti vjernik i vjerovati Bogu i civilna ličnost koja umjesto vjerovanja upravo živi na in dubio pro reo, što bi rekli stari Latini, a to znači sumnji u sve, provjeri svega i prihvatanja onoga do čega se stigne naučnim utvrđenim znanjima. Jer tako se kreće civilizacija naprijed. Kada govorimo o bitnim događajima u Crnoj Gori, to je jedan sigurno u proteklom periodu najbitniji događaj, no imamo mi još događaja. Čini se da se u Crnoj Gori kao na filmskoj traci smjenjuju događaj bitni po Crnu Goru, bilo za njene građane, od ustavnosti, zakonitosti. Tako imamo jedan važan segment tog dijela, crkva na Lovćenu, odnosno kapela. Znate za tu famoznu, moram tako nazvati, odluku da se ona premjesti ili izmjesti ili neki adekvatan termin, ne mogu pronaći u ovom momentu, možda ćete vi to objasniti, vaše viđenje. I to je podvala, i to teška, koja može da prođe samo kod ljudi, odnosno građanstva, kako je današnje crnogorsko, inače elementarno neupućeno u svoju istoriju. Jer kad bi znalo svoju istoriju, ne bi se ni nametalo, ni nadmetalo, ni povodom kapela, ni povodom mauzoleja. Lovćen je nešto drugo. Lovćen je prirodni simbol Crne Gore. A to čija će kapela ili mauzolej biti, Crna Gora nikad nije uspjela da pošteno odvada. I jedno i drugo je pripadalo nekome kome ne pripada. Jer taj neko, u čije ime je građena i zbog čega mi sada mislimo da smo ugroženi, je bio veliki protivnik Crne Gore. Samo mi to ne znamo. Mi ne znamo da su mitropoliti iz kuće i odakle on potiče bili ruski službenici od prvog dana svog dolaska na čelo Cetinske mitropolije, da su počeli da trguju s Rusima prodajući žive crnogorske glave za njihova lažna obećanja o pomoći Crnoj Gori i priznajući ruskog cara, da su cijelo vrijeme radili na tome čak da presele sve Crnogorce u Rusiju koliko im je do Crne Gore i Crnogoraca bilo stalo, da bi količina dengi koju će dobiti za to bila veća i da bi oni mogli lakše da ih troše po svijetu. To je ista ona laž i prevara kao kad smo prije, koliko je to bilo, 2,5 godine, ne znam da li toliko ili 3 godine možda, nema još, ovdje bili na Cetinju da branimo tron Svetoga Petra. Koji tron Svetoga Petra? Ako se zna da ni po pravilima, odnosno dogmama hrišćanske crkve,
ni po državnim zakonima Crne Gore od njenog postanka do dana današnjega, crkveno lice nije moglo biti na čelu svjetovne vlasti. Odnosno, bila je odvojena svjetovna od odvojena i podčinjena ovoj. Odvojena i podčinjena ovoj. I nikad u Cetinskom manastiru, od kad je sagrađen do dana današnjega, nije stolovao mitropolit koji je bio odan ideji nezavisne Crne Gore. To tvrdim, zato postoje dokaze. Neka to neko ko misli da ima za to dokaze i izađe s njima u javnost, pa će vidjeti kako će proći sa stanovišta dokumenata i dokaza onome što se u istoriji dešavalo. A to, hoće li biti politički jači, hoće li koristiti ove ili one botove da bi preko njih rješavao svoje probleme, ispravljao svoje krive drine i tako dalje, liječio svoje animozitete ili osjećaje niže vrednosti, to je njegov problem. Ali tako stoje stvari. I nije uopšte to problem. Da postoji država Crna Gora, kao što je u jednom trenutku kad je građen taj mauzolej, postojala je država Crna Gora. Nažalost, država Crna Gora, čiji je predsjednik tada rekao, citiram ga, veliki prijatelj moj, kojega veoma poštujem, ali je rekao ovo: crnogorska vlada je odlučila da gradi mauzolej i izgradit će ga. Tačka. I izgradila ga. Ali se nije osvrnuo ni on, ni njegovi drugovi na zahtjev Skupštine opštine Cetinje da se pitanje Crnogorske crkve dovede u red, da se ona vrati u pređašnje stanje i da se između nje i Srpske pravoslavne crkve i imovine koja je udružena dekretom kralja Aleksandra u okviru vlasništva Srpske pravoslavne crkve, ali ne države Srbije, nego kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, vrati na stanje kako je bilo prije tog udruženja. Jer da je to riješeno, mi danas ne bi imali ponovo ove probleme. Ali smo to zaboravljali, pa smo u čitavo postsocijalističko vrijeme mi, Crnogorci, tobožnji, gajili Srpsku pravoslavnu crkvu, nametnuli je sebi i svojoj državi i na kraju joj svojim državnim potpisom prenijeli u vlasništvo sve ono što je crnogorsko istorijsko nasljeđe. I sad hoćemo da izađemo čisti pred svojom savješću i časnom istorijom svojih predaka. Ne možemo. Ne možemo. Nema više onih Crnogoraca, nema više onih ljudi koji su voljeli sebe, koji su poštovali druge i branili ono što je njihovo. Profesore, kada pričamo o kapelici, dugi niz godina postoji ta priča, onda se nadovezujem i na priču vezano za crkvu u Baru, je li tako? To su, da kažem, u neku ruku crkvena obilježja ili u drugom segmentu su kulturno dobro. Zašto je to toliko bitno u ovom momentu kada Crna Gora ima mnogo drugih većih problema? Prvo to Crna Gora, ako više možemo u nekim ostacima njeni, makar u dijelu svijesti njenih građana govoriti, to pitanje ne poteže, niti ga muči. To poteže Srbija iz istog onog cilja iz kojeg je Aleksandar podigao kapelu na Jezerskom vrhu, pa se Srpska crkva i država Srbija bunila na ideju da se umjesto Aleksandrove kapele kojom je on htio da izrazio je svoju nadmoć nad Crnom Gorom i u duhovnom smislu, javila da
opet to vrati, tada nije uspjela, ali sad hoće i to, kako bi još jedan put i na taj način pokazala da može u Crnoj Gori da radi sve što hoće. I prema sadašnjem stanju i raspoloženju, prvo rasporedu snaga, pa onda i raspoloženju njihovom u Crnoj Gori, mogu da je popere kad god hoće i gdje god hoće. Niko ih smetati neće. Pričate o Srbima. Pričam o Srbima, odnosno Crnogorcima, koji su spremni da je brane. Jer da smo bili spremni da branimo sebe i svoje pravo na državu, počeli bi to onog momenta prije 35 godina kad su otvoreno napadnuti, kad je otvoreno, čak neka mi ne bude zamjereno, iz mojega pera, 3. oktobra 1992. godine pošla vrlo jasna poruka o toku odnosa između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji su je pokazali, nažalost, veoma tačni, jer su odražavali nesposobnost mog gatanja, gledanja u šolju, bacanja olova ili otvaranja karata, nego poznavanja društvenih procesa i njihovih zakonitosti, koji onome ko to elementarno zna, daju mogućnost da tačno procijeni gdje će se i kako koji proces završiti. Dakle, znalo se, govorilo se, opominalo se, ali se na sve to radilo suprotno. Na sve se radilo suprotno. E sada, kad je sve izgubljeno, hoćemo da zamišljamo da kao diće se Crna Gora, neće se dići Crna Gora. Propala su u istoriji, no to ljudi ne uzimaju u obzir, mnoga velika carstva, mnoge ogromne države, bogate, s moćnim vojskama, veoma kulturno razvijene i tako dalje. A ne da neće propasti ova šaka opljačkanog jada, dovedenog do neznanja, da poštuje one koji su ga izdavali kroz istoriju i da od njih počinje, pa pošto ne može dalje, da se stalno na njih vraća, umjesto da se oslobodi jedan put tih mitova i kultova, da počne misliti glavom savremenog čovjeka, pratiti savremene tokove svijeta i prilagođavati im se u mjeri u kojoj je to moguće. Evo koliko je recimo pričano o ljepotama Crne Gore, kao zemlje koju je priroda ukrasila kao možda nijednu na ovoj planeti i o izgledima turistima u ovoj godini. Evo, danas smo prošli kroz Cetinje. Jeste li sreli turistu? Ne. Ne, ni jednoga jedinoga. Nažalost. Jednoga jedinoga. Pokazuju podaci da ih je brojčano mnogo manje nego prošle godine na udarnim turističkim destinacijama u Crnoj Gori. Zašto? Pa zato što nema ko ni da pripremi turističku sezonu, ni da izađe u susret, ni da kaže ljudima da dolaze u zemlju koja je pokazala da hoće da živi po civilizacijskim principima, po zakonima ovog svijeta. Mislite da nas izbjegavaju zbog svega? Pa zbog svega toga. Oni su nesigurni. U Crnoj Gori svaki dan gine ili od ubicava, ili od saobraćajnih udesa, znatan dio njenih ljudi. Toliko u ratovima Crna Gora nije gubila koliko u tome gubi. Kradu, podmeću, čine svašta, napastuju. Ko će tu da dođe? Ko će da dođe kad ne zna kako će se vratiti, kad mu ništa nije zagarantovano, kad ga potkrada svako, kad svaki dan sluša sa svih frekvencija naših elektronskih glasila jedino izvještaje koliko je ljudi tih dana policija uhapsila i koliko je novih organizovanih kriminalnih grupa otkrila. Pa živi li za ime Boga u Crnoj Gori iko osim članova kriminalnih grupa? Izgleda stvarno da ne.
Profesore, ako sumiramo, neću se vraćati na period prije 20, 30, to ćemo raditi u knjizi i to je međutim povod koji sam htjela da se dotaknem upravo vezano za prošlost i ovaj sadašnji trenutak koji ste sada pomenuli. Ako sve to znamo, što će se desiti sa Crnom Gorom i da li smo mi već postali prestolnica Rusije i Srbije? Crnom Gorom se već desilo to što treba da se desi. Pitanje je samo dana, odnosno vremena dovršetka tog procesa. Inače, crvena linija je prije nekoliko godina pređena. Nažalost, i tome boli i srce i duša. To sam konstatovao tada i to se tačno ostvaruje. Mi smo već osuđeni da budemo nečija kolonija ili možda čak i niže od toga, čija za sad se vodi bitka, mada je izgleda ona u Crnoj Gori dobijena, istočno, ali dozvolimo mogućnost koja je veoma mala, iskreno mislim, da se drugačije završi rat u Ukrajini, pa da eventualno Zapad zaista dobije mogućnost da ostvari svoje planove s Crnom Gorom. Strategijske možda. Strategijske, da. On će to ostvariti, da se razumijemo, da budemo i tu bez iluzija, na način koji njemu odgovara. Interesne zone. A njemu je sasvim svejedno kako će se zvati, što će vjerovati i kojim će jezikom govoriti oni u Crnoj Gori. Zvanično će govoriti, ako to bude Zapad, engleski, to i ja garantujem, i bit će onako kako njegov zapadni gospodar u svim elementima do krajnjih tačaka on hoće, jer ne treba zaboraviti, to stalno pominjem, ali džabe i to, da zemlje Kvinte u ovom trenutku raspolažu sa preko 50 prekomorskih prostora, odnosno posjeda, koji su ostatak kolonijalizma. Ti prostori, kad bi se ujedinili, ne čine manje od Evrope, imaju manje stanovnika. Njihovi stanovnici vjerovatno ne žive onako ropski kao što su živjeli u vrijeme kolonijalizma, ali žive ropski na savremeni način, što može da bude još gore od toga, jer su načini uništavanja čovjeka danas perfidniji, mnogo raznovrsniji i bogatiji mogućnostima nego su onda bili. I to nas čeka. Dakle, u tom pogledu ne treba imati nikakvih iluzija. Ukoliko mislimo da će se u neka davna vremena buduća neko javiti, taj sigurno neće biti ni Crnogorac, niti će ovo biti Crna Gora, kako god se ona zvala. Jer evo i danas gotovo nemamo više Crnogoraca, jer ono što viču Viva Vero i ja sam Crnogorac i ima nas, ne vjerujem, to su već također postali odavno glasnogovornici koji to govore da bi sebe zavarali, jer su svjesni da ne mogu ništa i zato poslije skupa idu svaki savijene zastave i oborene glave i praznog rezervoara benzina doma i pitaju se gdje sam bio, niđe, što sam činio, ništa. Profesore, do nekog novog susreta i razgovara zahvaljujem se i ja opet očekujem da možda ne bude tako crno, možda bude neki izlaz se desi makar i na čudan i neobičan način za dobrobit Crne Gore i njenih građana pravih.
Za dobrobit Crne Gore i njenih pravih građana, vjerujte, izlaza neće biti. Za dobrobit nekih građana koji će živjeti na ovom prostoru u nekom daljem periodu, to može da se desi. Lijepo je što ste optimista i mene raduje da ima takvih, jer pesimisti i nije su ti koji stvaraju, nego optimisti. Nažalost, ja sam na suprotnoj strani. U svakom slučaju, hvala vam na razgovor. Hvala i vama što ste mi pružili šansu da kažem ono što mislim o ovom trenutku Crne